Njega su tako teknom oni učer. Sigurati ga sam njega sam. On je jedno formu, pisao je loš njega, nemamo mi gol vjetra. Samo će jedno. Šta? Ja pričam Janju, bez obzira. Mi smo ovo zašto se Kjele zvao. Kjele mi je zvao jednog uvijek što se napada godinama razjebani stranu stvari, živu, politički, da tad nemate nikog, taj put se skupi gdje vam je bio glavi, da nešto što je bilo po 15 godina. Za Kjele god zove, ako mi zvao za kafenicu što vore na Kjele. Kjele kaže, on mene zove, kaže ti. Ti brate se. Sad se stoji tamo i sjedi tamo, ovaj proći, stani smo gol smete, maknemo se, gura. Sa druge, evo Moci. Moci. Jebote, opet ubojstvo. Staj levo, desno. Ništa, idi, pao je sam. Daj mu! Pa daj mu! Minuta, gledaj. Ovo je sad. Sad penali od me, jel da? Da, pa to je kao Laza. Evo ti penali. Ako ostane bakar. Pa dobro. Sad, sudačka nadoknada još. Nije ova Jura nova, pa nije ništa.
Nije mu odmah svijet imao kontrolu, loptu i uklipao je sam. Ne, nisam, znaš šta, bit će se na snimki, VAR će pokazati. Da, ima ga nije. VAR će pokazati. Nije ni blizu. Prvi put je bio vrijeme, pa ga je pustio, on je od 2 metra vodio sam loptu i Možda je bio, ne. Gotovo. Voliš ti gledati na ovo? Voliš gledati na ovo? Gle, ovo. Smo rekli da će biti penal. Nije ovo, Crveni. Oca mora jednu skinuti. nešto on je u firme banci ništa. Pritisak je. Može legano doista strašno. Može legano. On će staviti. Doći opet i tek ostane tamo, ovo ide na snagu opet.